हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गिरा पिलिकन गेमिंग यूट्यूब चैनल अदत्ता मैं फ्री फायर तग्गमा ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪಾಡಪನ್ನು ಅದು ಗಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಲೋನ್ ಇಷ್ಟಮಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ ಇವೆಂಟ್ ಕರ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕವರ್ ಕಡ ಇವೆಂಟ್గా गाइस सोगोना M5 ගහන්න බැන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම වීඩියෝ එකක් ගේන්න මම ආසම ගන්න නැත්නම් M5 එක හෙට් යන්න ඉතින් ගේසි මන්නා ඕගලන් හෙට් යන්න බැන්නම් වීඩියෝ එකක් දානවා අම්මෝ කරලා යනවා इससे मैं वीडियो sama pakai no kita निकाल देता guys box पर पास करते हैं ना इसको आता है ये मेरे बटन चलेगा नेक्स्ट मार देखते हैं कि जहाँ में तो प्रश्न किया देना मेरी वजह से मुझे स्केच है AWM में आपको ये दवांगा नहीं स्केच से करता स्केच के लिए हमारे में स्केच kita ngeliatnya ketik mana yang kita pakai logo nanti yang kita pergi komentar dalam ini udah kada pakai nih guys mereka sama aja tuh namanya बस मैं M5 से करना मेरे के लोग सामान है हेड में वाला माटा सामान इन गहन में है अबे मिनी गैस मिनी ये किंग करूंगा गैस को फायदे नहीं है जब मतलब इन भाई ये मैं चुटक बड़ी जाने मांग चुटक कर ले करना नहीं है पर यार वन इंटर में बस यार बंदा था ना कहीं था मैं ऊपर यार बंदी मोटे जगह में भाई की मोटे ने तीनों मंगने के लाख ने मैं तो नमस्ते ये बताना गह मुझे का वाद दिया ने गह मुझे हाथ ने दिया ने गह मुझे वो मरना तीन गैस मत करने गया ने मांगू टैक्यू बनाने तो मरने के लिए सीधा खाओ बालों में कहीं दिखेगा तो का आवाज करना पाऊंगा इसीलिए ये आलू ना अपने वो मने दूँगा तभी खाऊंगा और इसको टैप डालना इसको इससे भर लेना वो खाने से हमारा पहले लगा सब की लगा रिचार्ज हमारा होगा मैं एक दिन सामान किए हो मस्त एक कनेक्ट यहाँ से जल्दी मत सेट करती है
मैं एक සැරයක් විතර ගස් මාස්ටර් ගන්න දෙන හෙරෝයින් අතන ගහලා තියෙනවා රෙඩ් ගස් මොකද ඒ ප්‍රශ්නේ ගස් උතුන් පල්ලෙහාට පැන්න ප්ලේස් එක අම්මා ගස් ප්‍රෝ කෙනෙක් තමයි සෙට් වෙලා යන්නේ ගම්මඩ බලමු රිමෝට් එක දානවා පේන වෙදි කවුද කියලා ඒක කිසිම මායිති ඒක තියෙන්නේ අපි දෙහෙල ගන්න හොඳට try කරලා බලමු ini guys namin dulu ay jangan nih habis itu namin dulu terus lagi ini ada di bawah guys sebelumnya maklum di match karena hero mana karena match guys orang dulu kan guys mana maru kita kita nama යාළුවෙන් ගිහිලා තියෙන ගයිස් බලන්න කොහොමද වැඩි දෙකේ වගේ ඉතින් ඒක එකක් තෝරගත්තා නම් ගයිස් දෙකක් තෝරනවා මෙහෙම ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ එකක් තෝරගත්තා සෙට් එක ගන්නවා මූ මෙතන හිටියොත් එකක් ගන්නවා අර මං ගයිස් මම එහෙම දිනවා ගයිස් බලන්න ගයිස් මම අගට ගියාම පොඩියන ගයිස් මම හොකට ගත්තා guys මට ගාදන් ගහන්න පුළුවන් කියනකො ඉතින් මෝට් එක දෙපැත්තේ ගිහුවා guys sorry මම මොහොතක් කිව්වා මේ මම ගහන විදිහ තමයි guys ආයෙ නම් කොහොම විදිහක් යන්නේ guys එන්නේ එක ලොකු ඕකම තන පිටින් හිටියන්න නතරම් තමයි මට කාන්ට අදාළ නැහැ ඕගොල්ලෝ guys AWM හරි මෙන්න මේ ටිකේ පාවිච්චි කරන්න උගේ කකුල පේන්නේ ගන්න පුළුවන් AWM එකේ guys ඒකත් හරි guys mau kita kerja papa nih pindah melu ada ya mate ya ada nih gahana ada maybe labu ada juga guys ini aku Hindu aku red dan bilang ada මේක guys දැන් හරි මොකද කියනන්නේ guys මම මෙන්න මෙහෙම කළා මෙහෙම කළා දාලා තිබුණේ ඒක මෙහෙම කොල්ලෝ දැන් guys තෝල් ගත්ත ගන්න කොහොමද AWM එක තෝල් ගන්නවා ඩිසෙට් තමයි ඩිසෙට් නම් අපේ ඩිසෙට් එක මෙන්න මේ ඔබම ටච් කරන හිතට දෙන්න පුළුවන් අතෝ මේ UMP එක හැක් ගහලා guys පණ තියනවද පණ නැද්ද කියලා බලන්න
guys maybe in tech guys बहुत पासित है guys मेरा रखा गया यहाँ पे गेम में सूखता दो श्रीलंका है बड़ा बहुत दो ये जाने ini guys video time to slice and dice. ini video subscribe karo like karo bell icon click karo yaar beta इतना ही है गेम खेलने बस लेकिन हमारे बहुत जाएगा ये मैंने कम कर दिया हिंदू आउट ऑफ द तीन घंटा ये 10 तक चैनल से हमारे दिया हटते हैं guys kalian sih like कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देखिए लाइक कर देने है ना jangan lupa ya ini hina mari jangan yang kulo api dia ke sama yang kulo api dia